Sanibonani nonke masosha omkhonto wesizwe. Asethemba ukuthi niyaphila kuwumsombuluko. Niyabona amasosha omkhonto wesizwe, niyabona abantu bakithi, bantu abansundu. Kubaluleke kakhulu kuthini ukuthi sizi-educate politically. Lokho kusho ukuthi kufanele sizikhulise thina, sikwazi ukuthi uma sibuka inkinga sikwazi ukuyicubungula, siyi-analyze, sithole umnyombo, sifike engqikithini. Singathi uma sibuka inkinga bese sikha ugwebu phezulu, kodwa sibe sizitshele ukuthi thina siyayazi inkinga nomsusa wayo. Niyabona abantu bakithi, uma singabuka le nkinga lena okuthiwa ama-illegal foreigners, uma ungabuka indlela i-mainstream media nabanye abayizitha zethu noma abanobutha enqubekelweni phambili yethu singabantu, indlela abadrayiva i-narrative yalento yama-illegal foreigners ngayo, bayidrayiva in a way that thina bantu abamnyama sigcina sesizondana sodwa, sesibukana kabi sodwa, sibukana njengesitha sisodwa, instead of ukuthi sibuke isitha okuyisona sona esiyinkinga. They distract us from the real problems and keep us focusing on the little problems that mean nothing to us. Niyabona abantu bakithi, into engenza ukuthi ngisho lo yingoba ngeke ngathi mangihamba ngibuka into eyenzeka e-OR Tambo International Airport kulezi inyanga nje, noma singathi nje especially kulamaviki, uma ningabuka indlela labantu abasuka ko-Ukraine nabantu abasuka ko-Israel nakulamanye amazwe lana anabantu abamhlophe abangafani nathi, labantu they are coming into this country in great numbers. They are coming in great numbers, and asibazi labantu. Ngeke sithi ba ama-criminal bonke, kodwa futhi ngeke size sithi balungile bonke, kodwa esikwaziyo ukuthi they are all white people. So ngeke kuze kube nomsindo ngalokho. Laba bantu bazofika ngapha beyihlalele kamnandi, kodwa laba abasuka kulamazwe oZimbabwe, oZambia, oMozambique, oNigeria nawo wonke lamanye amazwe, bona they will be magnified as a big problem. Nathi sigcine vele sesihamba nayo leyo narrative, kodwa singaboni ukuthi there are illegal foreigners who are a big problem la eSouth Africa, abafike bevule ama-criminal organization bese beyuza thina nalaba thina esithi bayinkinga abasuka kwamanye amazwe, besiyuze nathi sibe in collaboration nabo labantu, kodwa they will never be a problem. Uyabona manje ngabuka into eyenzeke e-OR Tambo International Airport, indlela labantu abafika la eSouth Africa ngayo, ungafunga impela ukuthi kune-World Cup la eSouth Africa. Futhi sesibonile nalo Minister of Home Affairs lelabhunu le-DA selithe labantu lizobanika ama-free visas labantu njengoba befika ngapha. Kusho ukuthi labantu bazofika behlale kamnandi la eSouth Africa, bebe nama-visa, kungabi nankinga. But laba basuka kulabazwe la awala e-Africa ayikho le ndaba yama-free visas. Bona babukwa as criminals abafika ngapha bezothathela abantu imisebenzi. But laba bangabelungu asikho isikhalo sokuthi bazofika ngapha eSouth Africa bethatha imisebenzi, because why? Bangabelungu. So kubalulekile thina singabantu bomkhonto wesizwe ukuthi sizifundise uku-understanda izinto eziqhubekayo la emhlabeni. Sikwazi ukuthi noma sibuka inkinga, we must critically analyze that problem so that sikwazi ukuthi siyibambe kuma-angles wonke, si-understand all facets of that particular problem. Bengithi nje angisho lokho masosha omkhonto wesizwe. Asethemba ukuthi konke nihambela kahle, umsombuluko uniphathe kahle, umkhonto usazogwaza, niyoze nuvume. Jikijela mkhonto, jikijela.